Now ban channel clear to te in zawain che baivek ule voin hi April ni som pani sang ni som ni panga inrin ni ania zan in han kan khotlanga chat tok an oma kan khotlanga han chat tok anom han ma ni section chewa thingpui te lumin Sawhchiar te kan siam thina zan in han MC hall chauka a an siama mi puiten kan lo sha tham lo ta kin sub committee member te zo chan na hun kan nei don ani Tunay han kabula han Refreshment and Sanitation Subcommittee Chairman Puvalte Chumeka Puvalte masain in subcommittee hi member Engvangnge ni soithem. Refreshment and Sanitation Subcommittee hian Chairman, Vice Chairmanและ Secretary เตเดน Branch OB represent ปักหัดเนน Section ตินอายุ Section ขัดอัตราอินมีปฏิเสธมีสมเลยปฏิอันนั้นว่ากันฟ้าอินมีสมเลยปรุกกันว่ามันจริงอันนี้เลยเฮลัย MC Hall เจ้าก็Sawhchiar in siamตั้งชันนี่สวยเจ้าเทียนบีซีนมิดเสียตัวกันเราอมาตเลยวาร์ง่ายเราอมาสอนเลยอินบวชใส่เฟลSawhchiarเสียมเตหิอามามุ่งขัดเสียมตัวนี้เสกันตีนอะไรล่ะจุดมีบอสวิจวนให้สารนี่พอให้เอาไว้ขัดนาตานHall เจ้าก็Sawhchiar kan buat sai meka thingpui lum vel ta chu chiat tok in lama la lum ani in ha don le me ani le veng hla deu te chiat tok lo om ta se in siam don thau em helai mona han siam sel chu kan tuma tlema veng pen le do lo ani pon Sawhchiar ken hi chu har salo tura kan ngai tunin huna chuan chat tok te azona thei ani in ha don le hupur na te nei am tun din huna chuan hei kan tran tir chau nia hupur em na tur hi chu au min ka shalowa member te kai hei kan committee member te in pen phur tlanga lakin lawom zel tura chong ka soi thei lowa tun din mo chuan kan ma thil ti te chu hupur lowa han ti zel chu kan tumani chale me tuna handar somle mi somli panga vela rito zanin handar enzal vela nge inken pheng thayang dar som bakhat le chan vea le dar som pahin kara jon ken pheng man kan tumang kan thei ga in be se ni chu kom na hun chatak min pe kan lo me kan pa lo me kabula branch OB represent nula eli chumeka in subcommittee chairman kan lo zo to angin helai muna han Sawhchiar ve khat in siam na turanya ama tenen kan ti dana in angdon lo ema engi achadon ni sha nya helaya kan han MC Hall chauka kan han siam na chan po le ma chuanin hemi hi kan soi zaw lo kanga branch OB meeting ina branch committee na ngai to turata na an run put lu khania lela ma chuanin kal phung thar tur te nia atira chuan OB meeting po han kan han phur deuh leka amai ro chu he member in pitak tak te sub committee member in pitak tak te shwai tu in pitak tak te zara hianin kan han puitlin venia ve khatnan le ba ka he bungwa te alakan lo mamot ne ma khanga te khanin chat tok chung te atangin min phal tak tak te ne atangin
donation ang ten kan han dong khom ve a khami mang khanin kal phung thar te po kan han zom ve deu nia kan han en chinanga pathian zara a hu thurom lo tura kan ngai tin helai muna arwal khai zo ka Sawhchiar siam te hi lelama chuanin a thatna tur tam tak te po omanga anchina kan sub committee chairman poina soi to ang khanin veng pen ne deu hleka te chuanin in siam ren dan kong te po kan zong zel tura ngai la e khata khanin member sub committee member in petak tak te section tin atangin kan ne ya khang hote thorim na le impact na zara khanin tuang takin arwal khai zo king he kal phung thari kan kal pui thengel kan be se